I love football. I love the aesthetics of football. I love the athleticism of football. I love the movement of the players, the antics of the coaches. I love the dynamism of the fans. I love their passion for their badge. Znači, Sad je nestalo Turnier. struje. Ovako Šo? dajem golove na terminima. Evo još jedan za kraj. Ovo ništa, ovo se ne važi. Znači tu vidite Tintulu. ne mogu. Ovo mi stari priča. Sad gledajte samo te akcije. To se rijetko viđa u Bosni. To se ne zove fudbal, ali eto. Samo greška što se tu zove fudbal. Aquí está el árbitro, John Rabaul. Falta en los primeros momentos del partido. Müller. Juega con Javi Martínez. Vidal. Benatia. Robén con toda la pelota. A, brate! A ja ne znam, može li uzeti loptu? Šta rade ovi u odbrani? Gledaju. Ovo je prva akcija što napravim. Puede haber peligro en esa jugada. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Ovdje prelazi. Može komotno i šutu. Da će i fal biti. Mi odmah to kažnjava. Suarez! Suarez! To je logika bosanska, znači Keno Lionel Messi. Dobro, stavna lopta. Pipnuo ga nisam, sudija drag. Malo dvi, tri kostice polomio i tu i tu. Dobro je kada se oni ne razumiju, ali se mi razumijemo. Sada je tu Kenan Beršić koji će Alenu pružiti. Naravno, ne onu stvar nego loptu. Sigue avanzando en una jugada individual. Alves. Ali, tu je, Alen. Peta, tu. Balón para Iniesta. Malo se tu šuta je rano. pokušavamo nešto. Ovo sam vrnuo, naravno, kad sam debil. A ja pikam kako ide Jarane, tekvando. Tekvando, valjda ti potezi. Ja sam se malo priše naložio, sam dao gol. A ja da. Su mene davanje, to afrički potezi, naravno. Ali ništa se tu. Malo sam Kena sad sjebu. A znate, Kena sam htio dodat, ali jebi ga, takve nikako ne jebu. Ja sam se napsuo, ja sam se napsuo ovdje, ne znam šta sam psuo. Ste tebi saglas. Mada sam sad sjebu sve živo. Op. Napravio se neki tehnološki višak. Ali se zatvaramo lagano. I ovo nije faul inače. Ne! Dao! Pusti ga. Nekad. Puši. Pritisniješ. Moraš prije, prisniješ kad se okrine, šta će ovo raditi?
Ajde, može stići. Posesión para Ribery. En estos partidos se curten los grandes equipos, los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Exacto, Manolo. Nemo. Nemo. Pusti da ono je rekao. ¡Qué jugada, Paco! Llena de inteligencia, de temple, de sentido de la oportunidad y de mucha clase. El balón ya lo has visto que Nemo está ga ne gleda. acelerando y se deposita en el fondo de la red. Sova moj pješći, Bog te drogirao si. Ken, šuta. A ne može kad onaj stane ko kip je bu. Corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Išao. Nije fal, nije fal. Jeste. Sačekaj. Spodvuca pogledaj. To su neki freestyleri. Jebim ti lebac. Što psi? A 3 gola popušili za Šta je 4-5 minuta. Nemoj ona proba, ne možeš ovdje lako. A jebote, što ću vam početi. Robben con toda la pelota. El balón bombeado busca Müller. Una gran ocasión. El guardameta rechaza. Ne možeš, moraš ima na sekundu pristati. Ne možeš. Ocasión inmejorable. Vidio šta radi. Urac. Ha metido la pierna con decisión. I opet to frara. No estoy seguro de que Asak je dalje, on je koliko je 3-1. Možemo se popraviti. 2 gola, razlike. Šta je tu? Ajde. algunos aficionados todavía están Znate, regresando a su futbal je asiento. kolektivna igra. Busquets. Znam, vidio sam stil, da. Ribery con la pelota. Vidal. Álava. Lam. Nekad je potrebno Pa ja da, nemoj. La jugada, el portero detiene el disparo. Kome sad? Ništa rano. Čeka ovog cigana. Neymar con la pelota. El rival no juega bien y fácil Nema con el offside. esférico. Ruš, ruš! Luis Suárez. Atrapa excelentemente. I udari loptu. Kroz njega lopta faktički prođe. Sad će stati. Deja atrás a su defensor. Ona mene čeka ga rano. Lewandowski va a Pobjegao. recibir el centro. Gol, 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 Što taki? Marca el Sad će ga me gubiš da jebote, Šta? mi gubimo našu brži se. Uću sam trotu blizu. Šta će onda napravimo akciju, kako ćeš X-om napraviti? Akcija sve jedna. Sjelo! Ona je pusti A jebo, Matije svoju. Ti Jo, offside. o ti man. Suárez. Ne ja, mene, Keno, stojiš Bayern da jebo. Se produce el cambio, hermano. Sí, ahí sale el Ajde, žgo, ti da, molim. para dar aire fresco a su equipo. Vamos a Sjelo. ver qué tal le sale. Desde luego, directo a puerta. Zađa, lad. To je možda. Dobre, Ha materializado. sad smo se sjetili da možemo da igramo. Se acaba de sacar de centro y el resultado es de 5-1. Y el árbitro pita mano en una posición peligrosa y tiro libre. Un equipo no puede permitirse conceder lanzamientos en zonas así. Veamos qué pasa. Se va a producir un cambio en las filas del equipo germano. Tiro libre. Korene. To babin daba da ja su igra na 2 gola. Evo ga, ovo je gol. Neymar! Zato što sam... Pijek, ne možeš. Vraćamo se, vraćamo. Čekaj, kornere najbolji. Bueno, pues llevamos 7 goles, aunque Da, barem repartidos još šansa. Pa nije mu para pesa. otro. Este equipo tiene que ponerse las pilas, a pesar de haber marcado González. Desde luego, Manolo, es que tienen que jugar un partido redondo para conseguir un buen resultado. Ahora, eso sí, si lo hacen
papel será lo más destacado de Što la nas je jornada. ispalo dvojica. Dani Alves con el cuero. Iniesta. Ken? No va a volver a intentar una defensa que hace agua. ¡Qué bueno! Da! Neymar! Golazo. Povata potpisa. Golazo de Gledaj Cristiano. kako dodaje, Ima ne stade, pa mu golu. Nema makar je zabio. Golazo de Otro vistazo a ese gol. Gledaj, čoša. A mogo se vrnuti. 5-3, ajmo još. Muchos goles en un partido donde ganan los delanteros. 5-3 Ne en možemo el niko marcador. ništa. Smo sudbine. Sam daje loptu i opet polako. Da. Promete. Uy, qué difícil. Evo ovaj je bač. Qué bien la ha Tu. parado. Nemo. 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 Nemoj, molim. Tu. Messi con el cuero. Keno kroz njih prolazi. Rakitic. Ode. Ken! Iniesta Gore. con la pelota. Jo! Y ahora Alves. Aj uđi. Tu. Dobro, ova krinom. Ajmo go. Daj šat, zvedi. A da vezi da ću još zaptiš. Aaaa! Glavo ne skinu, jel? Nije niko skinuo. Kako si ovo Ko full? ti? Pa ja. Igra diže kad je full. Le ha faltado precisión. Jebi kaki. A dok se ovaj moj okrene, smak svijeta može. Sve sam spasio. A sve ček dirne loptu, to je glavno. Dobro je. Aj Jebi se, makar još sad jedan ne vi. zakra. Ne može se dobro ništa. Iniesta. Evo dole. Sad trepu tamo. Müller. Evo, dobit ću još jedan. Evo dobit ćemo Le ha zakra. concedido espacio. Ataca directamente el balón, pero recupera para su... Ali jebo, majko, čovjek čita rane, nisam dignuo loptu. Lam. Ribery con la pelota. Barem 5-3. Dva Lenova i Kenanova, jedan, jel? A la copa. Može. Moja dva. Ja. Ako da je bitno, izgledali smo 5-3. Dobar si bio. Malo nismo primili dva. A počeli smo dobro sa Suarezom. Ali eto. Vidimo se, nadam se da I ste naučite vi uživali. kako da igrate. Mi nismo uživali, ali eto, nadamo se da ste vi